Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep di sini. Anyar hari ulin sorangan. Pas gitu gua nyok naik lah. Neng mulai tadi dianya. Yang di dia? Panaran teu boga acis. Balang saktinya tuh irup teh. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Atuh ulin tuh penggunaan pendang kawe ada panas. Di mana atuh? Di mall. Kan ke lockdown ya teh. Atuh da lockdown teh ini teh gitu mah. Ya hayu atuh. Boga duitna. Teu. Kumaha deui? Gawe atuh geura. Jadi motoran aing nu kamari euy. Mau ngajak ulin yang awewe. Ganggu gua aing nyerebut ke Bogona. Sia kenaon sia. Bobogohan we. Oh. Neng. Perkenalkan kami Abdi Omin. Rencangan Abdul Rahim kenal tuh. Ini tak segitu. Neng kenalin rupanya kan. Emang kenapa? Kenangan pura-pura terkenal we. Itu motor anyar. Sombong amat. Anyar banget sok sorangan aing mah. Jomblo. Wah, yang direbut ya ke Bogona nya nagere. Gua aya ari naikeun mah. Gawe. Emang boga gawe? Ih, nya boga atuh. Tuh, motornya anyar. Iya tah, konsana di dia mah. Gaskeun, Ulin gaskeun. tadi nang tangga wae, berapa tangga? Padahal. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone. Ah, nah di dia. Alah buru lang ini panas. Ana ngajak ulin teh tadi. Ampura tadi teh ate kabur emosi tadi teh hayang balas dendam kalau baturan tadi teh. Ampura tadi teh ate ngabohong. Oh jadi ada aku. Udah kumaha deui. Terus naik balik we. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu. Neng. Dan kau minum tadi tuh. Sabodo teuing Kenana pentang kawe atuh ulin teh Atuh ngomong dia tadi.
pura-pura